Karong ini non aning sama por sami nang itu media por itu kan kami itu nang hang benang itu apa orang itu itu pendak itu press release yang dia long nang itu nang stong dulu por nang itu kan kero kubar pikir ini bikek lapu-lapu alam dan kuni kali 24 ani sama por agi hai song mujid inti kata ini itu kan syndicate na tupik mina sona koi nang ipi so putaksi ni itu lamboy kipi yang nanti so president itu ini Kalau siguro dak alang di nito mampulo. Jadi nito ke clause 2 of this trading license NOC itu kan dalam itu apa nang nito ke bang asuhan si ke pakle ke party. Men nito nili betang si claim lek pon nito cimang hang lo. Belum kok apa sih sih long ben. Nito simpo bang bis nito klaim akam. Kalau dak tuh hai bang asuh. Mane okan kana bang na mane hempa ko bang ili mana lagi lagu dengan nabi ke kardi rong ke atu ngarai ki madok ta bedo aku dak belowing mesin itu dah iba di lagi bang bedo aku lah mungkin hala dak itu mesin itu ki employ lo torma hisab ke jadi tu mesti ada claim lo pening itu tak aja di ngoelang na so kulat kampu MSW bong rumpu kampu ciklo yonda belang tapi semen itu mah ki claim mungkin itu ke ini ngarong lo jadi ini tuh marleng risu ijang dumta da bang ki dominate ada adim terus nama lah horejan naklen border dung sama itu kurat itu tulung lo itu ningarong masih ini tuh 24 ani analo malam sama itu sama media takote la media house suben media itu sama ningarong cipilo la encouragement sama itu cipilo sama aku ani yang sama itu tulung la sona coin mana kipi pot bang itu ning oil la kanja tapi ini tuh ke council dan selain itu mana NOC dan itu mana bibek lo arona tang dan sini tumda kagos foto doan yang ini teman cok lim lo sini teman NOC dan itu da sofi non bagya bangumi me lama ke 24 ani so mujid press release lo teman lason aku yang pida tapi 25 ani yang sambil domban so kosus notice napa ni lo mana very fast track mana lo so kita pokoknya itu mengarong mana semai wajib semai lason case ke pending dopik lah de bang khai dumhan kici so dumhan training lesson in thanang ipu mama organization tame pini pina pura group dan sampai ki complain dulu sampai halat tama complain sana son fast track son nang itu claim bi son di taxation department anda choro super bigi tapi la so koi bang ini tungke so moji kata na bang ni tungke baseless musipi tapi amu bang ni angkur ka bi alam tungke jom nam kopi posi lah ini na fokus na bi kopi at hepen sina na fokus na itu mana ada ini na kok na di politik kok mana ada NOC ngam ketok clause 2 terms and conditions of ketok this NOC shall not be entitled to any non-tribal businessman trader to carry out any business trade in name of on behalf of NOC holder. Violation of this condition may invite penalty or subject to cancellation of his or her NOC. Lagi talk tuh. Tapi ini tungke NOC lagi yang begini tungke mana ni amen benar tungke NOC gini dulu ke. Sojong dulu. Akhirnya bonglom sama alang limen mesin tungke NOC yang lo pula ini tungke arleng karbi lo benar. Lagi ini tungke ini tung emetang sekarang. Nona alang tim pulo song baju tung. Jahala ronjiteron akulat long ke arleng buke. Hikmah sih ronjiteron tak hilong lo. Asong budget akatar mana cilong lo. So zakang ni bangke Abdul Azad tu ini tan hadak si kalau alang itu makula tan tar tan. Mahala si kecok mah mandan ni tung adabang aju an ni tung cingi lun. Ni betang tu cingi dan sini tung betang kejol. Bang si kecok cema. Mandan alang ni amek palokai mah jadi ni tung ni yang nang mah mana ni tung khana hemen nang nak si. Amek kelokai ben nak tin masih nak kau nak kita mah dan tung kitu bang tu. alang ako na pila nali tumpan ala iniramiya nali tum MS bong rumah men pen supply ban bompo na tum text and bompo alang kini itu ko na holo Alang yamen ki endo hini fa men do ni tung alang li ko mama men tan nili ding nga bedalo kilman nili tung ichi ndat posi iti ba long ti men tan ani nga ta be po sa amia ko ni tung alang ali amen ki an ki ni indo tamia pa nan ni jini ako jini deng tung de ni me thang din ke ba pan jini tung da tung ni ke mane pu ala hian sini ong mi ong lo bang sini tung ke nasi ni ke ha pen la ko sta so ko ke business
alang itum man teknologi laso na koy na lang pipre alang itum lo tarik 14 ani lo bon agosto 14 ne 13 ne malam do global world isi news channel do Nagaland no global world tv khala da alang itum press meeting nilo akai sombojit katha dolo ronjit teron sujong mad dolo lapen raja rong khar dolo pen adung si a choi kelok mo nang itum man foto nil nang share di nil tum do solo khala adu si gani mangke Abdul Azad wala halo alang itum ronjit teron na menpen iklem hala da kangit tan di asuki lo ani tan Abdul Azad alang di halo lante laso Abdul Azad kente non ke mane kalbi kursi pon dalo ma mainte rong hang ma inti ma teron ma bingin ke mang tulo non ke nili kipuji bang hedi nili tum da right to business bro article 19 1 C long yang G long yang G sorry G long ke tok do je right to business mana ke lagi ni to fundamental rights son bepar beha ke illegal kali bulote majok abang fubang fi sitami kona dim busami claim ni hala da ke tok do malang li lagi ko hi dan ma knowledge ka bidan ma dan itu si karjuang tung no dan nang li karju tuda ason sini ni nang kai itu ko de alang li gitu ge alang li tum nili tum dopok ajoni salang tum bepar beha ke claim to katura dopok lo lake sumar kiju nahi kiju alam son alang li gini je de je difu dame si difu hiti long busame je wholesale dukan ihum ben ni ho lang ok ihum ben ni ho wo dukan ihum ben ni pukala ke na hok aron long da ke to gabi pulo te dar difu bazar ke dake item do e bostu da same da ki kumket hum koi baksi dok chot pula ke business pulo te lage healthy competition ke dowek pula ke ahut ke nali kelabari da dopo ahut ke kilosani da dopo lage lahai ke kichu pune ke alam masikali lage angkur ke bang we angkur re loko kabe alam puse nili ke ok det alang li ako isi lage nili tum ga hok he ako la so alam ge nili tum sojong nili tum methan same taxation office long dam lo lapen la so alam ako tum nang long pen tum taxation office ma da chidam lo ada superintendent sir kanal tum request lo je nang tum la so ako bang hala som budin tiga thar in written pina ako tum manang pidolo so sing nang tum request am lo je nang tum sojong nang tum methan same inspection nang lang kha nili tum ke methang ma sikitam si request am tu pen la so office tame alang tum ke bang with pen tame tum mai sokos notice ke long pop lo tame la taxation dum sila bang chini to la so ban sini mai clarification la hello je nili tum long ke la so ko na kian ke baseless no dan nili tum ke taxation department ma sini tum ini themes dolo je alang tum justice ni tum na pipo dela non kilo sokos na pijalo mo didi sokos na pipo de la men sila support effect der tanda so muzi pena tum pini ka chirap dum taxation department pena tum kamatha pen pini dum na tum hanang na fast strike ret bang nili bang ke men press meet pimat men so cause notice de ro bang ke nili ke department bang ke akoy ke pinangi bang nili majok ta kali semi nili akoy ke pidam de semi chini ron de dalam dokok pade hino daklo abeda to de mesen lo walam sini ni so ne bilo ko eme thang ta sini ka official kam da me chatting get pot da bang sini mane inut complainant dong si do lote lake CM sarbanji forward di CM sar recommendation abi lote lagi CM sir kan si bang pensi pu secretary level lang si dat department ko bang department si order ulai aron ini gitu nasi kemari komplain ki dambang to dah bidi lang logi pidum dulu ma dinom ke alang li ani gere ben ki claim kal akam kal deta hai mene mane bidi ki pidum ta pen do ta hai mene ini mathal nale tumlong dukan boiler business na bilo amar nale si cancel lagi dah hong lason pu dudu o alang le tum ni tum dudun ko pen si katora do ko pen komplain ki pen cancel la ni alang itu ni ngat do blote lagi ultimately lagi monopoly tu ki jume awat ni monopoly bu seme isi dong famous watan blote lagi syndicate ni cuman det lagi ho ha dong si bojar dong si pura ki kumet blote lagi muli tu kan ho kan thai bilo pat la tum si are tani hani monai po jorli na jorpo ani hang lagi syndicate cuman det nasi dalam itu kemang lama ni komplain ni nono por kar bi so yang atum business kaching thona ya por hot jong se mithang kar bi hanang bong la son king jar theng do pulote nale tum la so puthak copy message ki je non ki thur mi business claim maning hang so yang dum hat general tum aso related nani la so question nang kar juban ni ngarong pilo akima pini ni tum la so press kan ni ge ni tum mithang jum han ni bang ni kali non ke bang jilang owe kimi tum han sini tum ke karjab lo
non ini tum dak pini press meet ini nih datpo ini tum hala tum aku yang kita nang pipu ke kere tapi repu nang sin tum press meet ini dat pulote non ke bang bilang ada so ijang nungge ke kere situ ko mana mana aku pitap kipu ben na tum tem liko mani pute dojoy po udah alang itu nge hemar itu dojoy po ma ini non ini tum ke hong ke chon men si tum ke exploring ya pola kichali nih ya pola non itu tum ke chali ya pola itu nih tum aku la sana sana pidun pulote isi encouragement kali sini tum ke discourage lo pulote non ini tum na feel deh laso apa tuh sini tum press meet ini tum nong si ajab jadi pulote non kira bilang oke kini tum ke aning room hoop lo bepar behab ke cuklem amen kalau bilang na fere tuh je mana bepar cuklem ni pulote hey komani hala mana tum nang thread po cuklem mang apa pun tum ke fere tuh kok to ya hero semua tum pulote anu tingge employee kali anu ting si cari do sampai anu ting sakuri ke long lo labi kali mati itu ke epok do kok mo non ni tum ta ata do pon bom no family do lo de family ki chilang lai pun ke ni tum ta ison baki bepar behar cuklem si family si pang lai pun tum nang do la sonda sakti ka dieri so jang tum sampai doping lo atau sampai mangi sampai non ni tum pini press meet ke ni tum 100 kali pun man lo kalau sonda non itu ni repeat do dapo la so press meet ke not only for us for the upcoming generations and non nilitum unemployed youth atum hatatak pasti nilitum ya karja pasti kini lang itu press media hoy pen pacing itu hang menjadi itu curu publik alang li non akhirnya taxation department alang no rekor kita nala dari nang alang li itu sih cho komplain kan akhirnya itu diram no hang kan kini itu curu di uni alang li dak non alang li tinar do bang non apran ke taxation department bodi murim sang department alang li dak CM sa codet pen taxation department jakong chulong men si non ke kiti long dam punon arleng officer tum si ki ong alang li tum man sam isi respect do and alang li tum revenue collection pen punon highest lo non ini 2-3 years ambo apran gilan revenue collection na be same akhir tuliram no hang ke japon lapen karbeng lo tum mas council taxation tum ke cepat dupen ajo revenue lahan collect lo pulo pulo ason amu same deng ponlong lo lason tak history ka jo history ko son si non belek asylum nil ko phanta nang chirap non buku sin tum ke ning thelo lapen pulo ko puji pulo te alang justice ning tum long buku si ning thelo non obe kini pulo small entrepreneur busi ko di obe kini lang no si pangchen na puno ning ne lang ning tum han ne justice long buku si ning ke chulong Kamu